Poštovani europoslanec gospod Ivan Jakovčić, vaše ekscelence, člani sveta in člani Mednarodnega inštituta IFIMES, dame in gospodje, spoštovani udeleženci današnjega dogodka in vsi, ki nas spremljate prek spleta. Naslov današnjega predavanja je Zahodni Balkan in euroatlantske integracije, regionalni razvoj in sodelovanje. Ivan Jakovčić, ALDE IDS DDI, je poslanec Evropskega parlamenta, je podpredsednik odbora za stabilizacijo in pridružitev Albanije EU, je član odbora za regionalni razvoj in odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Bil je tudi minister za evropske integracije, član Hrvaškega parlamenta, je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Istrskega demokratičnega zbora, ene izmed najbolj uspešnih regionalnih strank v Evropi. Deloval je tudi kot župan Istrske županije. Na predavanju bo gospod Jakovčić govoril o aktualnih dogodkih, euroatlantskih integracijah Zahodnega Balkana in o regionalnem razvoju in sodelovanju. Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku, predavanje bo sledil pogovor, ki ga bo skupaj z menoj vodil kolega Bahtjar Aljav. Poštovani eurozastupniče, gospodin Ivan Jakovčić, ekscelencije, članovi savjeta, savjetodavnog odbora i članovi Međunarodnog instituta IFIMES, dame i gospodo i svi koji nas gledate preko interneta. Naslov današnjeg predavanja je Zapadni Balkan, euroatlantske integracije, regionalni razvoj i suradnja. Ivan Jakovčić, ALDE IDS DDI, je zastupnik u Europskom parlamentu, potpredsjednik izaslanstva u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanija EU, član je Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Također je bio ministar za evropske integracije, zastupnik u Hrvatskom saboru, osnivač je i dugogodišnji predsjednik Istarskog demokratskog sabora, sada počasni predsjednik, jedne od najuspješnijih regionalnih stranaka u Europi, obavlja je dužnost župana Istarske županije. Na predavanju će zastupnik Jakovčić govoriti o aktualnim događanjima u Europskoj uniji, euroatlantskim integracijama država Zapadnog Balkana te regionalnom razvoju i suradnji. Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, posle predavanja slijedi razgovor koji će zajedno sa mnom voditi kolega Bahtjar Aljav. Your Excellencies, members of IFIMES Council, members of IFIMES, ladies and gentlemen, dear friends, allow me to welcome you on behalf of the International Institute for Middle East and Balkan Studies, IFIMES from Ljubljana, the organizer of today's lecture of the member of European Parliament, Mr. Ivan Jakovčić, with the title Western Balkans and Euro-Atlantic Integration, Regional Development and Cooperation. Ivan Jakovčić, ALDE, IDS, is a member of European Parliament. He is a Vice President of the Delegation to the Stabilization and Association Committee of Albania EU. He is a member of Committee of Regional Development and of the Committee of Agriculture and Rural Development. He was also a Minister for European Integration and a member of the Croatian Parliament. He is a founder of the long-time president of the Eastern Democratic Council, one of the most successful regional parties in Europe. He acted in the governor of the Eastern province. At the lecture, Member of Parliament Jakovčić will talk about current event in the European Union, Euro-Atlantic integration of the Western Balkan countries, and about regional development and cooperation. The lecture will be delivered in Croatian and will be followed by a discussion with the guest lecturer moderated by myself and my colleague Bahtjar Aljav. Izvolite, gospod Ivan Jakovčić, zasjeda je vaš. Hvala lijepo, dragi prijatelji, i hvala vam što ste me pozvali u Ljubljanu. Želim se zahvaliti Borazu IFIMES-a, čiji rad pratim kontinuirano i rado čitam vaše analize o Zapadnom Balkanu i inače analize koje dajete i koje vam na početku moram reći vrlo rado i koristim u razgovorima jer mi se sve te analize čine vrlo bliskima i mojim stavovima. Ali dozvolite mi da možda najprije počnem s jednom malom životnom anegdotom, jer vi ste Institut za Balkan. Naime, ja sam stjecajem okolnosti dio djetinjstva provodio u Beču, u 16. bezirku, znači to nije baš centar strogi, ali ipak je grad. I onda kad bi se započeli nekakvi razgovori, Balkan je od Triester štrase južno, koji je bio u Beču, zna gdje je Triester štrase, južno. To zato da bi najviše naudili onima iz Graca.
meni čovjek, čekaj, šta njima smeta taj Balkan? Meni baš Balkan, baš mi paše, mislim, šta mi smeta taj Balkan? Ovi u Gracu posle saznam, Boves i predsjednik Štajerske svojedobno, kaže, a ne, Balkan i Maribor, pa južno, ne. Naravno, u Sloveniji svi kažu južnjaki, znate ko su južnjaki, od Hrvatske na jug, ne? Da, i onda dođe predsjednik Tuđman i kaže, naši susjedi iz Balkana. I na kraju mi se dogodi to, dođemo u Atenu, u delegaciji sa Račanom, svojedobno, kako sam bio ministar, i Papandreou, tadašnji ministar vanjskih poslova Grčke, mene pita, pa dobro, šta vi imate protiv tog Balkana? Pa to je baš tako lijepo mjesto. Ja kažem, slažem se s tobom, to je baš tako jedno lijepo mjesto u Europi, ali vidiš, ipak ima nekih problema. Dakle, htio sam reći da svi nešto nekako kao da bježe od Balkana. Dapače, ja mislim da današnja europska politika treba se usredotočiti na Balkan. To je ono što želim kao poruku jasno reći. Jer dobro je da je napokon i Juncker to izrekao neki dan na State of the Union predavanju ili govoru u Europskom parlamentu. Napokon smo čuli i od Junckera, koji je izbjegavao 4 godine tu temu, koji nije htio o tome govoriti, napokon je i on sam rekao da Zapadni Balkan mora postati integralni dio Europske unije. Sve zemlje moraju postati članice Europske unije. I to je ohrabrujući put. Dobro je i što Han govori da Europska unija mora izvoziti stabilnost u te zemlje, a ne uvoziti nestabilnost iz tih zemalja. Sjećam se kada sam među prvim govorima koje sam imao u Europskom parlamentu, rekao sam da ću otvoriti najveći šampanjac na svijetu kada i zadnja zemlja Zapadnog Balkana postane članica Europske unije. Jer tada ćemo imati nekakvu ipak garanciju da možemo očekivati mir i zadovoljstvo i malo više sreće za ljude koji žive u svim tim zemljama. Ja zato vjerujem da sav ovaj napor koji svi mi koji volimo u suštini Balkan, koji ulažemo, da će se na kraju dana isplatiti. Jer ćemo imati jedno drugo ozračje, neke druge odnose i nadam se da ćemo svi to zajedno i doživjeti i ostvariti. Naime, danas šta nam je na putu? Nacionalizmi, kojih ima svugdje. Počeši od moje Hrvatske, pa ako hoćete južni. Ima ih u Sloveniji na kraju krajeva, ali ne želim u zemlji koja mi je domaćin govoriti sada o Sloveniji, osim ako me ne budete pitali. Ali u svakom slučaju ono što sigurno želim reći je virus nacionalizma postoji u svim zemljama Balkana. Tu nema nikakve dileme i to je jedna od opasnosti. Tu nema nikakve dileme da je to jedna od opasnosti za budućnost ulaska u Europsku uniju. Tamo gdje nemamo nacionalizma, možda imamo korupcije, imamo neslobode medija, znači imamo realne probleme u raznim zemljama, mogu biti malo i različiti ti problemi, ali sigurno je da nitko ne može reći danas da su zemlje spremne za ulazak u Europsku uniju. Jasno je da nijedna nije spremna. I sada kada mi govorimo o datumima, a nekakav okvirni datum je 2025. za Crnu Goru i za Srbiju, koje su kao najdalje otišle. Ja ću vam reći još jednu anegdotu iz mog života. Ja sam bio ministar za europske integracije 2000. te 2001. u Hrvatskoj vladi i onda sam nadobudno, malo i premlad možda u tom trenutku, rekao Hrvatska će biti spremna 2006. godine. Veliki naslov, Jutarnji list, ja i gospođa Doris Pak, Hrvatska 2006. EU i tako dalje. A rekao sam u 6 godina, a to ćemo mi odraditi u 6 godina i mi ulazimo u Europsku uniju. U to vrijeme Romano Prodi, moj dobar prijatelj, predsjednik Europske komisije, s kojim sam nastavio prijateljstvo kasnije, u to vrijeme predsjednik Europske komisije, kaže, pa dobro, možda koju godinu kasnije. Tako se izrazio, nije ništa rekao detaljno. Eurobirokrati su na moju izjavu 2006. rekli Hrvatska će biti spremna između 2011. i 2015. Ušli smo 2013. Dakle,
koliko je zaista realnost nekog političara, kao što sam ja bio, koji je izjavljivo optimistički u želji da pokrenemo Hrvatsku, jer je to bilo razdoblje odmah nakon Tuđmana, znači Račanova vlast koja je došla s novim entuzijazmom, s novim željama, ali eurobirokratska surovost ispunjavanja kriterija je nešto što se ne može izbjeći. I zato se ja otvoreno pitam da li Crna Gora i Srbija tu mogu ostvariti do 2023. jer onda treba 2 godine zbog ratifikacije otprilike, znači do tada bi trebalo sve odraditi. A činjenica je da znamo da je Bosna i Hercegovina ipak uspjela ispuniti uz sve probleme koje imamo, ipak je uspjela napraviti prve ozbiljne korake. Nadamo se, optimistični smo jako što se Makedonije tiče i vjerujemo da Makedonija može stvarno ići brzo napred. U Albanija uvijek je, nikad nije sigurno što će biti, ali u svakom slučaju i ona pokazuje neke korake napretka, što je naravno jako bitno zbog svih isprepletenih odnosa, da ne spominjem posebno Kosovo, jer jasno vam je o čemu govorim kada govorimo o toj temi. Dakle, kad pogledamo sve zajedno, prvo što bi ja htio izbaciti vani, nemojmo robovati terminima, jer termini na kraju nisu nikad sigurni. Ajmo mi odraditi domaću zadaću. Kad odradimo domaću zadaću, Hrvatska nije bila odrađivala svoju domaću zadaću, znate što je sve bilo u međuvremenu, od haških presuda pa nadalje, da ne sad ulazimo u povijestu, ali činjenica da treba odraditi domaću zadaću, kad se odradi domaća zadaća, vidljivo je da jedan, ne baš sklon proširenju na početku mandata Juncker, sad na kraju mandata šalje vrlo pozitivne poruke. Dakle, postoji ipak ozbiljna ambicija Europske unije da zatvori tu rupu između, ajmo reći tako, ali da ne zvuči loše, turužičastu onda prostor taj koji između Grčke, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske u ovom trenutku, i Mađarske. Dakle, sve te zemlje imaju tu perspektivu, a pogotovo zato što je počelo biti jasno još nešto u Briselu. Ako mi ne popunimo taj prostor ulaskom tih zemalja u Europsku uniju, ima ko će. Kinezi. I ne spavaju, ne? Kinezi grade Pelješki most u Hrvatskoj, u Europskoj uniji. Ja nemam ništa protiv Kineza, ali nek se svi bore pod istim uvjetima. Znači, ipak kinesko gospodarstvo je itekako subvencionirano gospodarstvo. To nije tržišna utakmica. To nisu sindikalna radnička prava kada govorimo o izgradnji brodova, na primjer, što je tema o kojom se sada bavimo. Znači, znamo vrlo dobro što znači tako jedno gospodarstvo. Ja sam zato da naši prijatelji iz Kine se prilagode konkurentskim uvjetima na svjetskom tržištu i tako onda nastupaju i dobivaju poslove. Jer to je pošteno onda. Ovako nisam siguran da je do kraja pošteno. Da ne kažem o utjecaju koje može imati Saudijska Arabija ili neke druge države, isto tako u Bosni i Hercegovini. Ja sam prvi čovjek koji je, čim sam postao bitan u politici, otišao u džamiju, razgovarao, imam odlične odnose sa svim muslimanima u Istri pogotovo, ali i sa muftijom i sa svima u Hrvatskoj, ali želim biti siguran da na odluke muslimana neće utjecati neko drugi, nego da će oni donositi odluke svojom glavom, a ne glavom nekoga drugoga. Kao što isto očekujem da u Srbiji neće glavom Putina neko donositi odluke, nego će donositi svojom glavom. Dakle, mi imamo jednu realnu situaciju da ako mi ne popunimo prostor Zapadnog Balkana, neko će ga popuniti. Može će to biti tako fragmentarno, kao što sam rekao, fragmentarno, ali će ga popuniti. Da li da uopće idemo dalje pa da počnemo analizirati što radi danas američka politika u ovom trenutku? Aktualnost zamjene teritorija. Kosovo, Srbija. Američka politika je dugo vremena bila protiv toga, izričito protiv toga. Sad se izgleda stvari počinju mijenjati. Ja mislim da, ja sam rekao vrlo jasno unutar ALDE-a, Nino Jakovčić je apsolutno protiv zamjene teritorija, jer to otvara Pandorinu kutiju Balkana, svi nacionalisti će htjeti u svoje države, nema kraja, vjerojatno, sporovima, da ne kažem možda o novom proljevanju krvi. I zato sam protiv. Zašto smo stvarali Schengen? Zašto stvaramo multietnička društva? Ako nismo sposobni živjeti u takvim društvima, onda nismo sposobni niti voditi Europsku uniju, jer Europska unija je jedno veliko multietničko društvo. Ako idemo u zamjenu teritorija,
U tom slučaju, rekao sam, protiv sam. Ali ako pobjedi ta kriva politika, po mom dubokom uvjerenju, ako pobjedi ta kriva politika, onda izvolite dati sva moguća jamstva da se neće ići u neke nove teme, nove zamjene teritorija, da se, ne znam, jedni pripadnu jednoj državi, drugoj državi i tako dalje. I dobro je da je tu gospođa Merkel reagirala na ispravan način. I da očito šalje poruke da to nije, odnosno rekla je izričito da je protiv i šalje poruke da to ne može biti rješenje. To može biti trenutačno političko rješenje u korist rješavanja nekih domaćih stvari unutarnje politike u Srbiji ili na Kosovu. Ali ne može biti realno dobro rješenje za koje onda ostavlja neminovne tragove i neminovne valove u drugim dijelovima Zapadnog Balkana. Jer je to na neki način poziv na novu trgovinu teritorija. Možda poziv na nova preseljenja stanovništva. Čuli smo već o humanim preseljenjima stanovništva i znamo do čega je to dovelo. Dakle, ja sam zagovornik multietničnosti, prava, maksimalne zaštite manjinskih ljudskih prava, kao što smo to napravili, konkretno ću reći u Istri, gdje Italijani kojih ima 10% imaju dvojezično zagarantirano na nivou Istarske županije. Imaju nazive gradova, ulica i tako dalje gdje oni žive i obituju i nikakvih problema po tome nema. Ne trebaju biti u Italiji zbog toga, zato što programa italijanski, nego moraju vlasti osigurati, ako trebaju, škole na talijanskom, odnosno škole na albanskom u Srbiji ili škole na srpskom na Kosovu. To su putevi kojima treba ići, takva rješenja trebamo tražiti ako želimo dugoročnu stabilnost i dugoročni mir na našim područjima. Dakle, zadnje velika dobra vijest je dogovor između Ciprasa i Zaeva. To je realno velika dobra vijest koja je došla sa Zapadnog Balkana i koju su svi objeručke itekako zagrlili i prihvatili. Ima onih koji su u Makedoniji protiv, ima ih nažalost i u Grčkoj i ne mali broj koji je protiv toga, ali realno to je dobra poruka. I nadamo se da će na referendumu 30. septembra građani Makedonije biti za, da će se taj problem, taj teret koji se nosi biti razriješeni i da će Makedonija dobiti opravdano svoje ime. Ja je zovem Republika Makedonija jer Hrvatska u svom priznanju je priznala Makedoniju kao Republika Makedonija, a ne kao Firom. Zato ja imam pravo kao građani Hrvatske mora poštivati odluku svoje vlade, pa zovem Republika Makedonija, ali time ne želim povrijediti nikoga koji je iz Grčke, ako misli da ga želim povrijediti, nije točno. Ja ga ne želim povrijediti, ali želim pozvati i grčki ljude da shvate da rješenje Sjeverne Makedonije ne može nikako biti usmjereno prema Grčkoj, u negativnom smislu. Dapače, mislim da je to, ako postoji Sjeverna Karolina, Južna Karolina, ako postoji Južna Koreja, Sjeverna Koreja, pa to je isključivo zemljopisno označavanje nečega pripadnosti teritorija, negdje na sjeveru i negdje na jugu, može biti i zapad, može biti istok na kraju krajeva. Tako da, ta pozitivna vijest je nešto što smo dugo čekali. Zaev je održao jedan odličan govor u Europskom parlamentu prije nekoliko dana. Cipras je također bio vrlo konstruktivan i ja mislim da bi to moglo biti, neću reći preokret situacije na Zapadnom Balkanu, ali sigurno nešto što donosi dodatnu stabilnost, dodatni mir, jer je sigurno da će onda Makedonija ući u NATO, da će se zaokružiti ta priča, da će otvoriti se do kraja put prema Europskoj uniji i to je onda nešto što će sigurno doprinijeti da taj uvijek nemirni dio našega Balkana, nemojmo zaboraviti i Albance koji su u Makedoniji, koji uvijek ima i onih koji najradije bi bilo u Albaniji, a ne u Makedoniji, jer i takvih ima i to trebamo reći, kao što ima Hrvata koji u Hercegovini, koji bi radije bili u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, uvijek ima takvih, ali ovo je upravo usmjereno ka rješavanju da se i taj problem na kraju krajeva razriješi, jer Albanci imaju pravo isto tako na svu moguću zaštitu kao dio Republike, nadam se, Sjeverne Makedonije uskoro. Da se uvede zvanični jezik albanščina u Makedoniji. I ono što želim posebno još istaknuti su ulogu koju Hrvatska bi trebala imati. Mislim da Hrvatska u ovom trenutku premalo je most prema
između, ajmo reći tako figurativno, Brisela i Zapadnog Balkana, a imamo sve interese imamo da upravo mi vodimo jednu konstruktivnu politiku prema zemljama Zapadnog Balkana. Ti interesi su politički, ali ti interesi su ekonomski. Ti interesi su čak i nacionalni u smislu Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Hercegovini, nego i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa i u Vojvodini. Dakle, mi imamo razloga i zbog toga imati konstruktivne dijaloge i konstruktivno nastupati, a ne kao što vidimo imamo situaciju u kojima na neki način radije se družimo sa Orbanom nego sa nekim drugim, što naravno siguran sam ne može biti ozbiljna budućnost hrvatske vanjske politike. Zato i ovdje je prilika da na neki način podcrtamo važnost koju i Slovenija na kraju krajeva treba reći ima i mora odigrati i morala bi bolje odigrati. Slovenija je odigrala jednu, dok Hrvatska nije bila još članica Europske unije, i niz dobrih poteza je tu bilo. Međutim, sada u ovom trenutku Hrvatska na neki način, ajmo reći, malo prednjači u tom povezivanju ili bi barem morala. I ja sad ovdje javno pozivam i hrvatsku vladu da za vrijeme predsjedavanja Europskom unijom zaista Zapadni Balkan bude jedna od glavnih tema našega predsjedavanja Europskom unijom 2020. godine. Jer tada ćemo pokazati i s jedne strane našu spremnost da pomognemo tim zemljama, odnosno ljudima koji tamo žive, i naravno da očekujem da do tada razriješimo i otvoreno pitanje sa Slovenijom. Ja sam jedan od onih koji je dobio, da tako kažem, ne batina, jer sam nakon odluke arbitraže rekao da na tragu odluke arbitražne odluke treba pronaći konačno rješenje. Svako ko se razumije u diplomaciju zna što sam time htio reći. Dakle, ja sam optimista bio i nadam se da će sadašnja vlada staviti i tu temu uskoro na dnevni red kad se konsolidira vlada u Sloveniji i da se krene prema rješavanju toga. Mi koji živimo uz granicu, ja živim uz granicu, živim kilometar zračne linije od granice. Nama je dosta te politike Zagreba i Ljubljana jer se sve se prelama preko, ja nisam, ajmo reći kao što se kaže, običnih ljudi, jer ja jesam u politici, ali ja vidim šta meni kažu susjedi, kažu pa daj recim da prestanu već s time, pa dosta, pa neće te dve ribice koje su lijevo ili desno odlučivati o sudbini svih ljudi koji žive uz granicu, koja kreće od Mađarske pa dolazi do Jadranskog mora. Jer svi to osjećaju kao problem, opterećenost odnosa zbog neriješenog graničnog pitanja u Piranskom zaljevu. Dakle, sve te teme na neki način nam govore da bi europska politika trebala biti ovako kao što je zadnjih godinu, dvije dana prisutna na Balkanu. Dakle, naći ćete moje govore kad sam rekao Hanu i gospođi Mogherini, mislim baš gospođa Mogherini bi sjedila s nama u parlamentu i rekao, gledajte, svaki mjesec dana netko mora ići i napraviti turneju po Zapadnom Balkanu. Ne možete vi doći danas i nešto se dogovoriti i onda doći za 6 mjeseci. Taj dogovor ne važi više. Nešto se promijenilo. Vi svaki mjesec dana morate ili vi, ili Han, ili Juncker, ili drugi komisioner odlaziti u Beogradu, Skoplje, u Sarajevu, Tiranu, Podgoricu i tako dalje i razgovarati i promovirati Europu jer mogućnost rasta euroskepticizma u svim državama je moguć, pa je moguć naravno i u zemljama Zapadnog Balkana, jer kao što kažem, nacionalizam i virus nacionalizma sigurno ne miruje. Prema tome, da pomalo privedem kraju današnje moje uvodno izlaganje i naravno vrlo sam zainteresiran za razgovor. Nitko me neće u životu uvjeriti da postoji alternativa Europskoj uniji. Nema alternative Europskoj uniji. Ako netko u Sloveniji tako misli, a znam da misle, ti ljudi su na pogrešnom putu. Isto tako u Hrvatskoj, u Švedskoj, Francuskoj ili bilo gdje drugdje. Alternative Europskoj uniji i to, kao što kaže Macron, produbljivanu Europske unije, nema alternative. Mi ćemo izgubiti sve naše utakmice sa Kinom, Rusijom, Amerikom, ako ovaj najbolji projekat koji se Europi mogao dogoditi u našoj višestoljetnoj, višemilenijskoj povijesti, stvaranje zajedništva nazvanog Europskom unijom, i to ne govorim samo o EU. Ne govorim samo o Schengenu, nego govorim prije svega o vrijednostima koje želimo stvoriti zajedno i koje smo stvorili zajedno. Temeljem i pobjede u Drugom svjetskom ratu na kraju krajeva, ali temeljem svega onoga što su međuvremeno razvili, jer se
zaštita ljudskih prava ne stoji na jednom mjestu, ona se razvija i osvaja se svaki dan sve više i više. I taj prostor ne smijemo prepustiti drugima. Taj prostor osvojenih ljudskih prava koje Europska unija ima u svojim temeljima ne smijemo dozvoliti da osvoji bilo tko drugi, nego mi moramo nastaviti taj put osvajanja. Mi koji smo na drugoj strani od Le Pen ili od AfD u Njemačkoj ili ne znam ovih vrlo desnih Šveđana i tako dalje. Mi koji smo na drugoj strani, mi moramo do kraja ići kad govorimo o osvajanju novih prostora za ljudske slobode i time onda stvaramo prostor i za ljudske i veće ljudske slobode i za građane Zapadnog Balkana i za zemlje Zapadnog Balkana. Kao što vidite, Zijade, ja bih mogu satima pričati. Ja ću sad ovdje prekinuti, jer kad me zapalite ovakve teme mogu bi satima stvarno pričati, ali ja bih sad ovdje prekinuo i predlažem da ovo uvodno izlaganje pretvorimo u jedan dijalog. Još jedno, hvala vam na pažnju. Hvala vam. Hvala lijepa, gospodine Jakovčić, na odličnom uvodu za razgovor. Mi čujemo različite oprečne izjave iz Europe, to je bilo pogotovo na početku mandata Junckerove komisije, koja je na neki način sa skeptičnosti govorila o proširenju, dok je u posljednjoj godini dana već je to jasna naznaka da mora doći do proširenja, a u stvari ne samo da li je to stav Europske komisije, Europskog parlamenta, jednostavno okolnosti, ekonomija i mnogi druge stvari diktiraju proširenje Europske unije, jer će to dati jednu vitalnu snagu, dinamiku. Svako je na neki način osvježio samu Europu svojim proširenjem. Ali kako je kad među kolegama pričate, da li zaista u okviru Europskog parlamenta ili drugih institucija u kojima sudjelujete, imate komunikaciju, da li zaista postoji to jedno istinsko opredjeljenje da dođe do tog proširenja? Pitam iz razloga što dolaze kontroverzne izjave. U stvari prije su češće dolazile, sad je to relativno solidno, znači naznaka da postoji namjera Europe da Europska unija do proširenja. Moj odgovor je odmah da. Europski parlament, većina u Europskom parlamentu je raspoložena za proširenje. Ali među onima koji su za, a reći ću onima koji nisu za nešto, među onima koji su za, imate onih koji bi najradije da se to prečicom napravi, pa možda sam ja među njima, da neću reći da se baš zažmiri na jedno oko, ali da se ipak to prečicom napravi, upravo zbog svjesnosti, globalnosti problema, miješanja drugih na kraju krajeva i svega onoga što sam prije govorio. Dakle, ima nas koji bismo mi najradije da se to prečicom riješi i ima do onih koji će svaki zarez gledati, koji su možda u pravu, možda nisam ja u pravu, nego su oni u pravu, jer je Hrvatska prošla to da je svaki zarez gledan. Slovenija je bila u velikoj grupi, onda je bila malo jedna druga politička atmosfera. Hrvatska je samo ušla u Europsku uniju, kao što znate, nije bila u paketu. Tako da mi koji smo za, mi smo sigurno velika većina, ali smo vrlo različiti među nama. Oni koji su protiv, oni su dosta jedinstveno protiv. Nismo za proširenje. Ima ih i u Aldeju, da nemojte zaboraviti, ima ih i u Aldeju, koji su vrlo skeptični, francuski kolege i kolegice iz Francuske. Vrlo skeptični su, to treba reći. Znači, imate nas koji smo euroentuzijasti i koji su većina, mislim, možda ih u Aldeju će možda biti 5%, 7% onih koji su skeptični, neću reći protiv, nisu protiv, nego su skeptični. Jer Balkan nije spreman, pitanje kad će biti spreman za 10-15 godina. Ali, kad gledamo onda i po zemljama, onda ćemo vidjeti da, recimo, zastupnici mnogih zemalja su Italije, Njemačke i tako dalje, Španjolske, da su vrlo otvoreni. Kad ne gledamo stranački, nego gledamo po zemljama. Tako da, kad bi to sve sumirali, odgovor je da. Postoji na početku mandata ozbiljne nesporazum između Europske komisije i Europskog parlamenta. Gdje smo mi, koji smo, ne znam, ja sam u delegaciji za Albaniju i za Srbiju sam zamjenski član. Iz Hrvatske imamo puno koji su za sve zemlje Zapadnog Balkana. I činjenica je da smo svi mi upozoravali komisiju, ne jednom kritizirali Junckera za onu njegovu vrlo lošu izjavu na početku mandata. Vrlo jasno smo to kritizirali. Nama je jasno da je on to govorio za domaću upotrebu, recimo tako, u nekim zemljama
gdje je dobio većinu kao kandidat za predsjednika Europske komisije. Ali to se ne može raditi. To se ne može raditi da je to u službenom govoru Europskog parlamenta, on tako nastupa prema Zapadnom Balkanu. I to smo svi kritizirali, ne? I dobro je da je sad ispravljeno. Dakle, mi sad imamo jednu situaciju sinergije onoga što želi Europski parlament i većina u Europskom parlamentu i onoga što želi komisija. Samo je sada, kako uvijek, nas to dvoje bitno koje odlučuju, to imamo još i vijeće, naravno, zemlje članice koje odlučuju. Ali tu isto ne vidimo nekih većih problema. Ima malo skepse i tako dalje, ali tu će isto biti, po meni će to proći dobro. Samo je pitanje domaće zadaće. Pitanje kada će zaista Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija ili ne znam ko sve ne, završiti svoju domaću zadaću. To je pitanje. I ja tu nisam previše velik optimista. Ja putujem po tim zemljama, razgovaram s ljudima iz politike, oni bi svi onako, sad da upotrebim izraz, po-balkanski, najradije dajte vi to nas prečicom, da vam ne radimo probleme, a ne ide tako. Ja sam baš mislio bez toga pitati, malo ću iskoristiti vaš rečnik i svo poštovanje do Rumunjske i Bugarske, koji su primljeni u Europsku uniju, znamo kako, rekli ste teškoće koje imali Slovenija i Hrvatska i na kraju krajeva postojalo je primanje u paketu, to je bilo 10 država, čak sarkastično kažu nije ni 10 nego 9,5 jer je primljeno pola Kipra ili Cipra. Kako vi gledate na taj grupni pristup, znači u skupini da se prime ove preostale države Zapadnog Balkana, a individualno u svakom smislu države postaju članice Europske unije. Da li je taj paket aranžman, tako ga nazovemo, realan i da li bi on mnoge probleme riješio ili u stvari postakao neke pozitivne procese u tim državama koji su sad zaista u jednom, mogu reći slobodno, možda tih država u slabijoj situaciji nego posle završetka oružanih sukoba? Daću vam jednu lošu poruku. Ja mislim da paket aranžman neće postojati. Danas ne postoji takvo raspoloženje. Šta će biti za 5 godina, to ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali kad uzmete u obzir Europski parlament, vijeće, Europsku komisiju, birokrate, kao što sam na početku, jer će oni uvijek naći razloga reći, a ne, ovo poglavlje još treba ovo ispregovarati, još ovo. I oni su u pravu, ne mi koji smo u politici, oni su u pravu. Jer svi mi jako dobro znamo da neki segmenti i pravosuđa i još neki segmenti nisu do kraja razriješeni u raznim zemljama koje su članice Europske unije. Moramo si to reći. Prema tome, ja ne vjerujem da će doći do paketa aranžmana, cijeli Zapadni Balkan, ajmo, postanemo članovi, nego će moguće da će biti politički aranžman, ako će sada jako brzo trčati Makedonija i Albanija, ako će oni jako brzo trčati, onda je moguće da će biti taj sa Crnom Gorom i Srbijom, naravno ako Srbija i Crna Gora ne naprave neki problem, međuvremenu, moguće da bi onda mogao postojati taj paket. Ali ako ne, znate, nije najgora stvar ovaj individualni pristup koji se dogodio u Hrvatskoj. Gledajte, zemlja spremna, zemlja ulazi, ali mora imati jamstvo da će ući. Mora imati garanciju da će kada je spremna ući, a ne da kažu da mi smo ispunili sve, sad malo čekajte. Ne, kada je ispunila domaću zadaću, zemlja ulazi u Europsku uniju. To mora biti naša poruka, jer to je onda poruka pravne države, poruka ozbiljna, odgovorna poruka, a ići na to, ajde, tu se malo složite skup, gledajte, neće funkcionirati. I neće biti, ja mislim da većine za takvu politiku neće biti. Koliki je utjecaj imalo dolazak nove američke Trumpove administracije da se Evropska unija probudi, institucije Evropske unije da vide kuda ide ta Evropa? Da li se to osjeti u parlamentu? Da. Trump je pomogao. Hvala gospodin Trump, ako mi slušate. Šalu na stranu. Da, šalu na stranu. Dakle, Trump je pomogao zato što je sada potpuno jasno da između dva partnera koji se dogovaraju, mislim tu na Putina i na Trumpa, Europska unija stoji. Mi moramo nešto napraviti. Jer se dogovaraju bez nas. I mi, htjeli ili ne htjeli, ćemo biti žrtve na jedan, drugi, treći, četvrti način. Dakle, ja sam zagovornik produbljivanja Europske unije, ja sam zagovornik zajedničke obrambene politike, zajedničke vanjske politike. Ja mislim da samo snažna Europa, ne da se mora oduprijeti
Rusiji. Nama treba Rusija kao partner, nama treba naravno SAD kao partner. Ali znate, kada vi dođete u situaciju da vam je Trump predsjednik na jednoj strani, Putin na drugoj strani, čekajte malo, ja mislim da situacija nije idealna za nas. Nije idealna. Mi ne govorimo jednim jezikom. Ja ne znam da li je Nord Stream tu dobar ili loš. Ja mislim da Njemačka, ako ima interesa ekonomski, treba surađivati sa Rusijom. Ja nisam a priori protiv Putina samo zato što sam protiv takvog sistema vrijednosti koje on... Nisam a priori protiv, ali sam sigurno zato da mi kao EU, ako je ovaj rekao, ja sam to rekao u parlamentu javno za govornicom, gospođi, gospođi Mogherini, komisionarki za gospođi Vestager, mislim, competition. Dakle, da. Ako je Trump rekao America first, moj odgovor je, mora odmah biti Europe first. A ne, mi ćemo sad tu multilateralno se dogovarati, Trump će popustiti i tako dalje. Gledajte, ja mislim da Europa ima toliko argumenata, ima toliko kreativnosti, toliko snage. Samo mi moramo jednom reći, sad ćemo mi početi malo gospodariti, a ne da nam drugi stalno nešto nameću i gospodare. Prema tome, evo, moj odgovor je, Trump nam je pomogao i neka nam i dalje pomaže na ovakav način, jer će sigurno biti više Europe, jače Europe. Još jednu stvar da kažem, ja nisam zato da pod svaku cijenu sve se radi na europskom nivou, apsolutno ne. Ono što je racionalno i pametno raditi i što je potrebno raditi na europskom nivou, to da. Sve ostalo, na državnom, na lokalnom, mislim da taj princip supsidijarnosti koji je zapisan, ali nije do kraja realiziran, prije svega nije na europskom nivou dovoljno snage uzeto, ja mislim da Juncker i ono što uspijevam sa Guy Verhofstadtom, koji je predsjednik ALDE grupe u parlamentu, veliki europista, uvjereni 10 godina je bio premijer Belgije, čovjek nešto zna o politici, ne dvosmisleno. Tako da Guy je osoba koja vidi takvu Europu u kojoj ćemo imati zaista bankarsku uniju, u kojoj ćemo zaista imati digitalnu uniju. Evo, digitalnu uniju. Pa šta je logično? Pa naravno da će nas Amerika tući uvijek u svemu, nama treba 27 raznih dozvola, pravila, a ne, mi pričamo o digitalnoj uniji, ali je nemamo. Realno, mi nemamo digitalnu uniju. Monetarnu imamo, ali imamo djelomično samo. Dakle, puno prostora za produbljivanje Europske unije. I ja vjerujem u to da alternativa ovome što čini Trump, što čini Putin, je jaka Europska unija. To je alternativa. I to bi trebao biti naš odgovor njima. Vi ste upotrijebili jedan lijep izraz. Europska unija je jedno veliko multietničko društvo. Međutim, posjetio bi da je recimo prije 10 godina je gospođa Merkel imala nekih izjava koje se korigirala i ljudski i politički i griješiti i priznat te greške. I da ona je u stvari sad jedno lijepo lice Europe. Vas isto, kada razgovaram s novinarima, smatraju lijepim licima Hrvatske. Kako ljudi misle u Europi, da pravi razgraničenja, da se zatvaraju nacionalne države, određene etničke zajednice, kada je svijet isprepleten i toliko međusobno povezan, da ljudi jednostavno ne mogu jedni bez drugih i faktički žive jedni s drugima. Evo, recimo, čujete izjave i Hašma Tačija i Aleksandra Vučića, mi hoćemo da se razgraničimo za vijeke vjekova. Amen. A ti isti Srbi i Albanci u Ljubljani, u Frankfurtu, u Vašingtonu, u Otavi žive zajedno i druže se, rade i slično. Ili, ne znam, Srbi i Hrvati u Hrvatskoj žive u drugim državama sasvim normalno. U Hrvatskoj pojavljuju se određeni problema, da ne govorimo samo o situaciji u Bosni gdje hoće da se definitivno razgraniče teritorije, da postoje baš etnički rezervati. Postoji li umnih ljudi, ta većina razumnih, da jednostavno to vodi samu Europu u propast? Ili recimo imate izjavu Orbana koji je posjetio Beograd i Podgoricu i kaže Srbija i Crna Gora pripadaju srednjoj Europi. Sad, da li da više vjerujemo Orbanu ili svojim očima bi došli do toga? Koliko je ta kritične te mase ozbiljnih ljudi koji su svjesni povijesne odgovornosti, čemu sve vode te razne urbanizacije, fašizacije društva, revizija povijesti, prije svega revizije Drugog svjetskog rata, koja je prisutna i u vašoj domovini? Mislim da je odluka parlamenta nedavno, neki dana, oko Mađarske jasna poruka, gdje je većina.
većina nije na strani Orbana ili politike koju Orban personalizira. Većina u Europskom parlamentu je negdje drugdje, tamo gdje smo mi, a ne tamo gdje je Orban. To je odluka parlamenta, znači to nije moj stav. Moj stav je taj, ali brojke pokazuju jasno kakav je odnos snaga u Europskom parlamentu. Istina je da su kolegice i kolega iz HDZ-a, iz Hrvatske, glasali protiv toga izvještaja, bili su za Orbana praktično. Iz HDZ-a u Europskom parlamentu. Što pokazuje tendenciju, vrlo opasnu, da možda u hrvatskoj politici možemo očekivati neke druge vjetrove u odnosu na one koji su personalizirali Račan, Mesić, Josipović i tako dalje. Kamo će to otići, dokle će to ići, meni je teško procijeniti u ovom trenutku, ali kad gledamo generalno Europsku uniju, Europski parlament, vidimo da je većina na drugoj strani. I među zemljama članicama. Ko podržava Orbana? Podržava je Poljska. Nismo vidjeli nikoga drugo, nešto se sad spominje Češka. Ali pitanje dokle će to ići. U svakom slučaju, ja mislim da mi moramo biti krajnje oprezni, moramo biti krajnje obazrivi oko svega što se dešava oko nas, ali ne vjerujem da te snage koje su u suštini na neki način snage duboke prošlosti Europske unije, ti nacionalizmi koji grade žičane ograde kao što to radi Orban. Na sreću Hrvatska, ja sam bio u razgovorima svojedobno dok je Milanović bio premijer i na sreću ni Karamarko ni Plenković za sada ne razmišljaju niti govore o takvom mogućem scenariju. I to je ono što je dobro. To treba, jer ono što je loše treba reći da je loše, ono što je dobro treba reći da je dobro. I u tom kontekstu Orbanova politika nema prostora, barem ne za sada, takva Orbanova politika nema prostora za sada u Hrvatskoj. Ja se nadam da će to ostati kao I na kraju, znate, kad govorimo o multietničnosti, gledajte, svi smo mi manjina u Europi. I Njemci kad gledamo svi zajedno jesu najveći narod, ali kad gledamo odnosno na sve ostalo su opet manjina. Prema tome, mislim da ta svjesnost življenja u takvom jednom društvu počinje biti sve jasnije. Počinje biti na neki način dio nas. I ja zato, ne zato što sam po prirodi optimista i uvijek vjerujem u pobjedu dobroga nad zlim, nego mislim da mi možemo govoriti o realnim brojkama koji su se dogodili neki dan u Europskom parlamentu. Počinimo od toga. I vidjet ćemo rezultate europskih izbora. Da, ojačat će nešto desnica, krajnja desnica, ali na račun umjerene desnice. Neće na račun liberala i na račun zelenih ili socijalista i tako dalje. Neće. Prema tome, ja mislim da će se brojke malo promijeniti, ali ništa dramatično. Ovdje ponovo dolazimo do pitanja baš vaše političke opcije. Vi ste ALDE, Savez liberala i demokrata za Europu. Države koje su politički polarizirane, koje nemaju jakih liberalnih stranaka na centru, koje povezuju, vrlo često dovode do raznih ekstremizama, da li to bili ljevičarski ili desničarski. Kakvo je stanje liberala u Europi, kakvo je u vašoj državi, kakvo je na Balkanu, gdje vidite pristup liberalizma, s obzirom da se i liberalizam optužuje i za određene ekonomske krize koje prouzrokuje liberalni kapitalizam, koji je u dobrom dijelu koristio tu ideologiju ili nadahnuće? Pa mislim, danas kad govorimo o ALDE grupi u Europskom parlamentu, mi smo četvrta opcija, četvrta snaga u parlamentu. Mi vjerujemo da ćemo nakon ovih sljedećih izbora izaći kao treća snaga. To je na neki način... I da se vratite tamo gdje ste bili. Gdje smo bili, s time da nije nemoguće, da možda čak bude i nešto više, jer pitanje kako će biti naravno Macron. U Španjolskoj je Ciudadanos jako ojačao, tako da je šanse da ALDE raste su nedvojbene. Ovdje, ako se dogodi Macron s nama i onda još rast nekih drugih stranaka koje su ojačale u međuvremenu od prošlih europskih izbora. Ja mislim da taj put, a međutim, to hoću reći, znate, vi imate, na primjer, Ciudadanos iz Španjolske koji su u ALDE-u, ali oni su nastali u Kataloniji u suprotstavljanju onoga što znači pokret za Kataloniju. Dakle,
Koliko je to liberalno, to treba razgovarati u tom slučaju, ali je činjenica da je to tako bilo. Naravno da su njihove ekonomske ideje liberalne i ljudska prava su liberalne i tako dalje, ali oko neke stvari imaju jedan drugačiji stav. Nisam siguran da baš i ovi naši prijatelji iz Francuske koji ne žele Zapadni Balkan jesu liberali, oni definitivno su liberali, nema nikakve dileme, kad ponavljam, govorimo o ekonomiji i ljudskim pravima, ali slažem se s vama da je pretjerani neoliberalizam donio i probleme, ekonomske probleme, tu nema nikakve dileme. Premala socijalna osjetljivost definitivno donosi do problema, zato je dobro vidjeti da unutar ALDE grupe mi itekako govorimo o socijalnim temama. I tu je dobro, baš i ovi Španjolci često znaju potegnuti pitanje i socijalnih tema. Tako da imamo jednu situaciju gdje možda, recimo, nizozemski naši liberali, njemački liberali pogotovo, njemački liberali su desni liberali, budimo jasni. I oni su jedna respektabilna politička snaga i bitna politička snaga, ali su desni liberali. Tu nema nikakve dvoje, za razliku recimo od kolege Joze Radoša i mene koji smo više lijevi liberali u Europskom parlamentu. I to je poznata podjela među liberalima. Međutim, kad gledamo sve zajedno, 2019 bi mogla biti jedna dobra godina za liberale. Govorimo o Hrvatskoj, pitali ste me za Hrvatsku. Pa liberalna scena Hrvatske praktički je toliko rascijepkana da je to nešto nevjerojatno. Imamo, ne znam ja više koliki broj liberalnih stranaka, uključujući našu stranku koja ima negdje težinu oko 3,5%, 4% možda u Hrvatskoj, kad gledamo nacionalni nivo, ali to je, mi imamo 50% u Istri, ali na nacionalnom nivou, kad to sve brojimo, možemo doći na 3%, 3,5%, 4%. A koliko je sinergija svi te liberalne stranke? Nema sinergije, za sada nema sinergije jer nije bilo našeg zajedničkog izlaska na izborima. Mi smo zadnji puta išli sa socijaldemokratima, prije toga smo išli sa nekim drugim koalicijama. Nikada se liberalna koalicija u Hrvatskoj nije nastupila samostalno na izborima, zajedno samostalno. Niti će sada. Jer će jedan dio vjerojatno ići sa HDZ-om, jedan dio može ići sa SDP-om, mi ćemo možda ići sami, vidjet ćemo vjerojatno u nekoj koaliciji i tako dalje. Tako da, kad gledate statistički, snaga liberala u Hrvatskoj nije mala, ona sigurno prelazi 10%. Nema nikakve dileme da prelazi 10%. Samo je teško spojiti, napraviti zajedničke liste i tako dalje. Malo. Sve je krenulo loše, još tamo negdje kasnih 90-ih, a onda se to prelomilo. Ako se sjećate gospodina Dražena Budiše koji je bio predsjednik HSLS-a, HSLS je bio stranka u koju sam ja htio ući, jer je bila prva stranka u Hrvatskoj, ali sva sreća postojao IDS, pa sam ušao u IDS malo kasnije. Ali ja sam htio svojedobno ući u HSLS, je bila prva stranka koja je bila osnovana u Hrvatskoj. I moj bivši razredni profesor u srednjoj školi je bio tajnik te stranke, pa mi je to bio jedan od motiva, jer sam poznao čovjek koji je bio profesor 4 godine. I sada kad gledate, kad je Budiša počeo raditi probleme Račanu u našoj vladi 2002. 2003. godine, onda je to bio kraj. Onda se liberalna scena rastočila, je Sanader kao tada čovjek koji je u lijevo povjerenje da može nas pomesti, to je i napravio. Kasnije se dogodila gospođa Kosor, zbog znamo svega što je Sanader svih afera koje je imao. I onda smo mi opet pobjedili, ali onda je došao Milanović na vlast i on je zbog svoga nečinjenja u politici i bavljenja temama koje ne interesiraju građane, jer se bavio komplotima i protiv mene i protiv drugih, koji smo bili partneri u toj vladi. On je zbog nečinjenja, pazite, ako netko izgubi izbore od Karamarka, onda vam je jasno šta to znači. Uz svo poštovanje gospodina Karamarka, jer je on vodio kampanju Stipe Mesića 2000. godine. Znači, Tomislav Karamarko je vodio izbornu kampanju Stipe Mesića 2000. godine. Znači, bio je sa nama u toga, postoje fotografiju zajedničke. A poslije toga pobjeđuje jednog Zorana Milanovića. I naravno da je onda instaurirana i ponovno vraćena desnica, i to desnica koju Tuđman vjerojatno ne bi dozvolio. A Sanader i Kosor ne bi nikada dozvolili za Dom spremni. Evo, baš kad smo tu... Nikada ne bi dozvolili. Nikada. Gospodine Jakovčić... Možemo misliti što hoćemo o njima, ali to je sigurno tako. Povijesne činjenice kažu da je etničkih Hrvata bilo procentualno najviše u narodno-oslobodilačkoj borbi. Znači, bili su na strani pobjednika.
Koje su to sile, i tu postoje značajne sile u Hrvatskoj koje hoće tu da naprave reviziju povijesti i u stvari da Hrvatsku i Hrvate svrstaju među poraženci, to čak i povezati sa najmračnijim ideologijama. Dok recimo kad razgovarate sa Njemcima ili Austrijancima, oni bi sve dali da bi bili u toj poziciji da nemaju tu mrtvu Drugog svjetskog rata i taj biljeg koji nosi cijeli život. Pa ne znam da li ste pratili, ja sam stavio na dnevni red parlamenta niz točaka, čak za jednog zastupnika koji je novi i ne baš najbolje upućen u proceduru. Uspio sam 7 točaka staviti na dnevni red Europskog parlamenta. Jedna je prva bila rezolucija o Srebrenici, koja je bila jedna velika politička borba, neću sad o tome pričati detaljno, ali samo da znate da je to je stavljeno na dnevni red zahvaljujući mojim aktivnostima, moga tima koji je ovdje sad sa mnom. Jedna od zadnjih točaka koje sam uspio staviti na dnevni red je upravo pitanje korištenja nacističkih i fašističkih simbola. I to je bila rasprava u Europskom parlamentu temeljem moje inicijative, gdje je bilo jasno da upravo austrijski i njemački zastupnici stoje uz mene, čvrsto i odlučno, a neki drugi, da je sad neću imena spominjati, a i bi i ne. Dakle, u Europskom parlamentu govorim, ne. Gledajte, te snage u Hrvatskoj, one su bučne, ali oni nikada ne vjerujem, jednostavno ne želim vjerovati da u jednoj zemlji kao što je Hrvatska mogu te snage odigrati značajnu političku. Ne vjerujem, jednostavno ne vjerujem. One jesu dugo vremena bile potihe, prikrivene unutar HDZ-a i tako dalje, ali nikada na površini. Ja sam se Tuđmanom ja sam se sastao s njim barem 20 puta, i ti to znaš, Božo, ne? Mi smo itekako razgovarali, mi smo uvijek na suprotnim stranama, ali smo razgovarali, jer je dijalog važan, ne? Ja sam bio odgovoran za političku situaciju u Istri, koja je važna regija za Hrvatsku, i Tuđman je htio razgovarati stalno sa mnom, mi smo redovito se svađali, istina Bog, ili uvjeravali, kako god hoćete, ali ja znam da on zaista te HOS-ovce ili te Za dom spremni i takve stvari, on to ne bi tolerirao. Ne bi tolerirao takve stvari, ne. Tako da ja mislim da... HDZ je bio kršćansko-demokratska stranka, nego pokret se... Tako je. On je Tuđman u jednom trenutku čak rekao, ne, mi nećemo nikada biti demokršćanska stranka, jer ja želim da moji prijatelji muslimani budu dio HDZ-a. Ne želim da mi budemo demokršćanska stranka, da on, ne znam koga je spomenuo u tom trenutku, ne može biti u mojoj stranci zbog toga. Ne. Nije htio vjersku ispostavu, da tako kažem, nego htio HDZ zaista kao pokret. Nisam ovdje da bi ga branio, da budem potpuno jasan, ali ovdje sam da analiziram realnosti naše povijesti, moderne povijesti Hrvatske, gdje je onda relaksirajući mandat koji je Stipe Mesić donio, koji je HDZ-ovac bio, osnivač HDZ-a na kraju krajeva, ali kad je on na temu Bosne i Hercegovine i tako dalje razišao se sa Tuđmanom, došao k nama u opoziciji u tom trenutku, on je donio jedan relaksirajući mandat kojega, nažalost, Račan i krivci Budiša, pa djelomično možda i još neki, Tomčić i tako dalje, doveli su Račana u situaciju da izgubi izbore. A Mesić predsjednik države. Mi smo mogli, da smo dobili taj mandat, ja ne kažem da bi Hrvatska 2006. bila i da bi ušla u paket, ali Rumunjsku i Bugarsku bi vjerojatno stigli. Ne? Ali se to nije dogodilo, ne? Jer je taj mandat bio praktički otišao. U Hrvatskoj je velika posebnost ta pripadnost određenoj regiji. To se vidi i po medijima, da su vrlo utjecajni regionalni mediji, da nacionalni, recimo, imaju male naklade. I imam osjećaj da ste vi uvidjeli da tu heterogenost Hrvatske, da te vaše ideale ne možete ostvariti, onda ste rekli, ako ne možemo napraviti modernu Hrvatsku državu na način koji mi gledamo, napravit ćemo modernu regiju, odnosno županiju. I sad dolazimo do sljedećeg pitanja. Nalazite se u Sloveniji. Slovenija nema izvršene regionalizacije. Čim nemate regionalizacije, vrlo je teško napraviti i regionalnu stranku ili nešto jaču regionalnu stranku. U prošloj koalicijskoj pogodbi Cerareve vlade čak regionalizacija nije bila ni predviđena. Ni u ovoj pogodbi ne može se nešto, o koalicijnom ugovoru nema nekih naznaka da će doći do te regionalizacije. Gdje vidite budućnost, znači, regionalizacije država i regionalnih političkih stranaka? I na Balkanu, u Hrvatskoj i u samoj Europi. Slovenija vjerojatno se neće regionalizirati. Ja sam imao u rukama
vaš zakon o pokrajinama, mislim da je Drnovšek bio tada premijer. Ja sam bio uvijek prijatelj Slovenije na neki način i onda mi je Aurelio Juri dao taj zakon i rekao: Nino, daj pogledaj malo taj zakon pa predloži nam, ako ti misliš ti imaš više iskustva nego mi nemamo, već u županiji postojali u Hrvatskoj tada. Ja sam pogledao taj zakon i sjećam se detalja, ali zakon je bio ok. Ali nikada nije došao u državni zbor i bio izglasan. Nikada, ne. A pokret za regionalizam u Sloveniji, osim što postoji u slovenskoj Istri, ima tih ambicija i drugdje, ne, i u Mariboru, i u Novom Mestu i tako dalje. Međutim, nema hrabrosti nijedna vlada da takav zakon donese. A ja mislim da to šteti i čak mogućnosti korištenja sredstava Europske unije. Mislim da to šteti. Ja sam sada došao iz Kopra i Izole, gdje smo upravo raspravljali i o toj temi. Sa gospodinom Šoltesom, vašim zastupnikom u Europskom parlamentu, sam imao zajednički nastup u Kopru, gdje su baš neki ljudi govorili o potrebi stvaranja regija ili pokrajina, kako god želite, i u Sloveniji. Sad, to je slovensko unutarnje pitanje, o tome moraju odlučiti poslanci, vlada i tako dalje. Ja neću ništa nigdje nametati, ali da postoje regionalne razlike kao što postoje izražene u Hrvatskoj, postoje u Sloveniji. I to treba samo na jedan pametan način ozakoniti. Mi smo imali situaciju, mi imamo 21 županiju. Nema nikakve dileme da Slavonija podijeljena u 5 županija i Dalmacija u 4 županije je nakaradno. To je bez veze. Ali predsjednik Josipović je dao prijedlog pred izbore da se racionalizira broj županija pa je izgubio izbore. Između ostalog i to je realno. Ja ne bih sad analizirao zašto je gospodin Josipović izgubio izbore, zbog te teme sigurno nije izgubio izbore. Između ostalog. Da, zbog te teme. Vrlo osjetljiva tema, zbog te regionalne. To je djelomično osjetljiva tema, ona je pitanje nečega drugoga, znate. Ja ću vam reći vrlo plastično, a to je županije ovakve kao što su sada u Hrvatskoj, one funkcioniraju relativno dobro u Istri, nešto malo u Međimurju i u Varaždinu. Možda i Riječka, ajde. Ostale županije ne funkcioniraju. Zašto? Jer nemaju para. Županije nemaju para. To je bez veze. Ja sam bio župan Istre 12 godina i zašto sam ja funkcionirao? Zato što sam imao istovremeno kao predsjednik IDS-a jednu vrstu političke koordinacije sa gradovima i općinama u Istri, koja onda kad ti staviš javna poduzeća lokalna, kad staviš proračune gradova, općine i kad staviš proračun županije, pa onda europske projekte, pa dotacije od države, pa to je već neki novac. Ali kad gledaš samo proračun jedne županije, pa to je smiješno. Pa sve je smiješno. Jer je naš sistem u Hrvatskoj 90% ide poreza državi, a poreza samo, nečega drugog, nego samo porezima govori. Oko 9% ide lokalu, znači općinama i gradovima, i 1% ide županijama. Šta će biti pravno? Nema šta. To je, mi smo nakon Grčke najcentraliziranija država u Europi, nakon Grčke. Tako da, ali ponavljam, uz političku dobru koordinaciju možeš nešto napraviti. I Čačić je u Varaždinskoj županiji nešto napravio, upravo zato što je imao tu mogućnost političke koordinacije. U Međimurju oni su i relativno mali, mislim, Istra je mala, ali oni su duplo manje od Istre, ili još čak i više. I onda je tu malo drugačiji nastup, ne? Imaju i dobru ekonomiju, ne? Tako da, ali ostale, kad vi gledate ostale županije, mislim, to je, nažalost, vrlo problematično. Regionalne stranke u Europi, imamo jakih regionalnih stranaka, nema nikakve dileme, koje brane identiteti svojih regija, ne znam, znamo Južni Tirol ili Süddeutsche Volkspartei, ili imamo nije Süddeutsche Volkspartei, nego je Südtiroler, tako nekako, uglavnom, oni su vrlo jaki. Imate, gotovo, u mnogim regijama imate pokrete ili, ne znam, sad da se prisjetim u Normandiji, u Andaluziji, imate u Škotskoj, u Walesu, imate svugdje, ali jaka je Scottish National Party. Scottish National Party vodi Škotsku, Škotska je glasala za ostanak Britanije u Europskoj uniji i to je pokazatelj snage jedne stranke koja ima predsjednicu Škotske u ovom trenutku. Ne? Scottish National Party je jedna, ali recimo u Walesu, ja poznao povijest tih stranaka, se susretu sa čelnim ljudima tih stranaka, u Walesu je to, Plaid Cymru, oni su pomalo nestali. Oni nemaju tu snagu. U Kataluniji... A što je s povezivanjem unutar jedne države regionalne stranke?
Kako je taj projekat iskustva? Pa to iskustvo je meni bilo dobro. Mi smo i sada na prošlim izborima kao IDS išli zajedno sa Primorsko-goranskim savezom koji drži, ajmo reći, Rijeku i taj dio. Postoji Međimurski demokratski savez, postojala je i Slavonsko-baranjska hrvatska stranka, tako se zvala. Mi smo s nekima nekad išli na izbore za Hrvatski sabor u nekim godinama i meni su ta iskustva bila pozitivna. Pa prvi puta kad IDS ušao u parlament, 1992. godine, ja sam izabran u Hrvatski sabor tada, i mi smo napravili listu IDS, Riječki demokratski savez i Dalmatinska akcija, koja je nestala među vremenu, ta stranka, Dalmatinska akcija ne postoji više, i dobili smo 3,11% i dobili smo 2 zastupnika u Hrvatski sabor. Dakle, u Hrvatskoj ja mogu reći sigurno da je postoji pozitivno iskustva povezivanja regionalnih stranaka. Ali opet dolazimo do jednog ključnog pitanja. To je ekonomska obnova, razvoj, bolji život. Evo recimo prema podacima, Hrvatska je 1979. godine imala veći brutodruštveni proizvod nego 2015. I većina država posle raspada nalazi se u slabijoj kondiciji nego pred raspad zajedničke države. A Europa je 20 godina posle rata cvjetala, bila je obnovljena Marshallovim planom. Ovdje je prošlo više od 20 godina, situacija je slabija. A daleko su bolji uvjeti, globalizacija, dostup do financijskih tržišta, razvoj, tehnološki razvoj, samopovezanost, međusobna integriranost. Gdje je razlog u takvom zaostajanju? Nisam se razumio. Trebalo bi opet Maršala. Ne, zašto je zaostao države posle rata? Se pitam samo da li bi trebalo... Dobro, nisam da sam dobro razumio. Šalu na stranu. Naravno da su to paradoksi, ja bih rekao, ekonomski paradoksi. Ja sam ekonomista, bavim se politikom, ali sam ekonomista. I zaista je paradoks da ti u jednom takvom slobodnom društvu kao što je današnja Hrvatska i današnja Slovenija ili ne znam, gledajte, mi imamo problem Slavoniji, Istra, Zagreb, Dalmacija, to će ići nekako, ne? Ali Slavonija je ozbiljan problem. Slavonija se prazni dnevno, 100 ljudi odlaze, dnevno odlaze. Slavonija je izgubila, ne znam, 100.000 ljudi u zadnjih nekoliko godina. To je ozbiljan problem, ne? Lika je depopulirana, u Lici gotovo da nema više žive duše. Malo pretjerujem, ali želim biti vrlo alarmantan, ne? Mi imamo taj problem. Ali, ko je kriv za to? Pa naravno politika je kriva za to. Slavonija, koja znamo šta je to, da kažem tako, može biti žitnica Europe, loša poljoprivredna politika svih ministara i ministarstava, je dovela do toga da je poljoprivredna politika u Hrvatskoj katastrofalna. Nisu krivi razni agrokori i slični tome, to nemaju veze s time, nego kriva je loša poljoprivredna politika. I ona je dovela Slavoniju u takvu situaciju. Mislim da kad gledamo ukupne odnose, još jednom da se vratimo na tu temu, pa možda da privedemo lagano kraju, ja mislim da planovi zajedničke ekonomske suradnje, proširenja te suradnje na Zapadnom Balkanu, odnose koje imamo, ekonomske odnose, ja mislim da će to ipak nadvladati, ignorirati čak političke odnose. Jer ja jako dobro znam kako Slovenija i slovenska ekonomija vodi jako dobro politiku suradnje sa Srbijom, sa Bosnom i Hercegovinom. Poznao sam mnoge vaše ugledne gospodarstvenike i znam kako je politika radila svoj posao, ali hvala Bogu ekonomija je radila svoj posao. I otvarala nova radna mjesta, bila u korist i građana Slovenije ili građana Srbije, građana Bosne i Hercegovine itd. Ili Hrvatske na kraju kraja. Tako da ja mislim da ekonomija će jednim dijelom odigrati svoju ulogu. Ako mi u politici budemo dovoljno pametni, ako bude dovoljno mudrosti i pameti u čelnim ljudima država Zapadnog Balkana, ja definitivno želim poslati pozitivnu poruku jer je takvo raspoloženje danas u Europskoj uniji. Ono je pozitivno, usmjereno je ka tome da se uđe u Europsku uniju i da se na taj način zatvori ta krvava stranica koja traje predugo, traje već stoljećima, ta krvava stranica Balkana, da se zaokruži sa žutim i zvijezdicama, sa plavim poljima i da na neki način svi zajedno živimo drugačiji i sretni. A je moglo biti bolje, recimo, ta atmosfera, pa da se riješi slovensko-hrvatski granični spor, pa da ne dolazi do arbitraže? Riješit ćemo. Na kraju će, ja mislim,
što ja govorim od prvoga dana, ne krilaticu, bez veze krilaticu, dijalog nema alternative. Pa naravno da dijalog nema alternative. Naravno da dijalog nema, šta alternativa je oružje. Pa naravno da nećemo se baviti oružjem. A dijalog nema alternative. Ako se prijatelji ne mogu dogovoriti, pa idemo na sud. Bili smo na sudu, sud je donio pravorijek i ja mislim da na temelju tog sudskog pravorijeka treba tražiti i završiti priču. Ja bi još jedno pitanje u vezi Turske, vi ste vratili u Europski parlament. Kako je raspoloženje u vezi Turske? Pošto je vrlo važno ne samo zbog članstva Turske što se tiče Balkana, isto zbog ujedinjenja Cipra, važno je isto što se tiče kao Turska, isto kao članica NATO. Da li ima ta raspoloženje? Jer kao što znate, najnovije ankete Metro instituta iz Istanbula kaže da sada po Brexitu će biti čak do 40% koje su za Europsku uniju. Znači, sve manje ta raspoloženje unutar Turske za članstvo u Europsku uniju. Pa gledajte, ja ću napraviti korak nazad i reći da nisam specijalista za Tursku i naravno da ne poznam dovoljno detaljno da bih mogao precizno odgovarati na vaša pitanja. Ja mogu reći jedno generalno raspoloženje koje osjećam u Europskom parlamentu, a to je naklonost i želja naravno da i Turska nastavi pregovori sa Europskom komisijom i sa Briselom i sa zemljama članicama. Ali naravno postoji oni koji sada definitivno kažu ne, zbog Erdoganove politike prekidamo razgovore sa Turskom i ne nastavljamo više razgovore o ulasku Turske u Europsku uniju. Znači imamo i jedne i druge. I to treba reći. Mislim, kao što je na tapetu Orbanova politika ili politika Kačinskoga, tako je na tapetu Erdoganova politika. I vi znate da su bile i neke situacije koje nisu bile ugodne u Nizozemskoj ili drugdje, ne? Kad su bili izbori u Turskoj. S druge strane, problem Cipra, ponavljam, nisam specijalista, ali bih zaista volio vidjeti da i turski, prvenstveno u ovom trenutku to mogu reći zbog Cipra, postane jedan od jezika Europske unije. Ja bih to volio da se to dogodi. Da taj otok bude jedinstven i da postane turski isto tako jezik Europske unije. Jer mislim da bi to bilo jedna odlična poruka, kao što je poruka Sjeverne Makedonije, to rješenje, odlična poruka, da bi to bilo isto tako jedna odlična poruka kad bi se to dogodilo. Izvolite sad vaše pitanja. Ti si imao, jel? Ja sam specifičan, ja sam rođeni Beograđanin, samo živim tu i pratim to sve. Vi kao Istra ste nešto drugo u Hrvatskoj, ne znam kako ove druge regije, Slavonije. Tu je već problem same regije u Hrvatskoj, jedne su razvijene, manje razvijene. Ne znam da se razumete, tu jezike dručije, dijalekt sve dručije, tradicija, zgodovina. Ja mislim, vi ste idealist, ja se sama slažem, ali uvek su neke, što kaže, neke sile koje sprečavaju napredak, boljitak, što kažu Hrvati. Ja mislim da je glavni problem prave naši političari prvo. Narod ko narod. Narod ne može mnogo da utiče. Znamo ti referendumi. Moje lično mišljenje. Veliki je problem Srbije NATO. Mi ako ne uđemo u NATO, mi nismo savremeni. Sami znate to. To ja sam beogradski politolog, opet je druga politika bila. Vidite ja pozdravljam Vučića. Promenio je politiku. Znamo komu je bio mentor, Šešelj i tako dalje. Čak sam i studirao na pravo, trebao sam da magistriram baš u tom smeru kod akademika Đorića, gde je on doktorirao. On je bio najmlađi doktor prava, Šešelj. Ja mislim da Srbija ima jedan veliki problem. Mi se mnogo vraćamo u istoriju. Istorija nas nije mnogo naučila. Mi smo narod koji je najviše platio, znači, to su ljudske žrtve. Neki kažu da nismo bili od balkanskih ratova, bilo bi nas 30 miliona. Ali znate šta je glavni problem? Glavni problem je što je raspad Jugoslavije bio krvav. I to će vrlo teško da se ljudi pomire. Vi ako izgubite brata, oca, vi ne može, znate i koga je ubio. Ubio ga je pripadnik toga naroda i to je ta mržnja koja ovde postoji, koja je uvek bila. Uzmimo ubistvo vašeg čovjeka Hrvata u Skupštini Jugoslavije, Radića 28. To je već neki početak. Pa ubistvo kralja Aleksandra i tako dalje. Pa da ne govorimo 71. godina i tako dalje, mas poki to. Ja sam čak doživio u Dubrovniku da se nisam oženio Dubrovčanku jer sam bio Beograđanin, ne Zagrebčanin. Eto, lično moj primjer.
Moje neko mišljenje, drugo su intelektualci. Političari ne vode intelektualci, ja se malo šalim. Ako si previše pametan, nisi za politiku. Znači, uvijek je... Čak sam... Izlazim iz politike. Ne, ja vas očudajem, vi ste ekonomista. Bio sam sa glavnim vašim ljudima, sa Galićem, čovjek, na promociji njegove knjige. Bio sam sa Jurićem, bio sam u Vistu sa glavnim ljudima koji vode tu neku ekonomsku politiku ili gospodarsku politiku. Čak sam lično, ne znaju ljudi. Ja sam uspostavio kontakt između privrednih komora Srbije i Slovenije. Izigran sam i od jedne i druge strane. Mogu da mu spomenem Joško Čuk, Marta Kos. To su već neki ljudi koji nisu više u privredi, otišli su neke funkcije. Ali znate šta je moje mišljenje? Glavni problem je Kosovo. U čemu je taj glavni problem? To bi bio jedan dobar primjer za Evropu. Ja mislim da se može da riješi, ali problem je kredibilitet Tačija. Imate Ramoša Haradinaja koji je ozadio. Problem je Kosova da reši da nađe neki svoj neki modus vivendi, šta oni hoće? Da li hoće da se pripoje Albaniji, da li hoće da sarađuju za Srbija? Mislim da oni lutaju. Vi znate da je Albanija bila najbolje izolovana država u vreme Envera Hodže. Znači, to je bila država koja praktički nije bila interes za Evropu. Znači, govorim uopšte. Vi ste spomenuli neke primjere. Ne, ja sam razumio, to je komentare. Ne, mi se razumemo. Ja vas očudujem, Istra je nešto posebno. Mislim, letovao sam u Istri. Mislim, Istra je, čak bi vi mogli da budete, što kaže, regija. Ne, sve jasno, sve. Da, mi to i jesmo. Ili da se izgledi kao republika. Da, izvodi, da. Jedno pitanje koje nekako se vraća na Evropsku uniju. Čuli smo, kad su čak ovdje bili kampanja za izbore, mislim da je ova stranka što je izgubila SDS, odnosno pobedila, pa na kraju izgubila, da su oni opominjali da Evropska unija je sad kritično pitanje migracije, da je tu Evropska unija stoji ili pada. Šta je sad sa tim? Da li to zaista najveći problem Evropske unije, plus, dobro, sad imamo baš i danas taj Brexit i tako dalje, ali migracije me zanimaju. Pa dobro, mislim, činjenica je da, kao što svi znamo, Europa prolazi niz kriza i paralelnih kriza. Jedna je Brexit, jedna su migracije, jedna je ekonomska kriza. I mi smo dočekali naš mandat, naše klupe u parlamentu sa svim tim krizama praktički, koje su paralelno tekle. Danas možemo reći da Brexit polako više nije tema, bit će još neko vrijeme i onda će vjerojatno ćemo mi svi tu doživjeti, pokucati na vrata i htjeti se vratiti nazad. To je mogući scenario. Jer danas sve ankete pokazuju da je 52% za Remain, a 48% za Leave. Znači, suprotno od onoga što je bilo. Sve ankete već zadnjih 2 godine to pokazuju. Ali dobro, neka odu, pa ćemo vidjeti da li će se htjeti vratiti i kada će se vratiti i pod kojim uvjetima će se vratiti. Što se tiče migranata, jedno je kratkoročno pitanje, jedno je dugoročno. Kratkoročno pitanje migranata na kojima izbore dobiva, ali ne sastavlja vladu Janša, Orban, koji sastavlja vladu, istina, Poljaci, alternativa za Njemačku. To su kratkoročno korištenje migranata, Salvini u Italiji, tragediju migranata koriste za dobivanje političkih poena, izbori, dakle, Europa nije bila spremna za odgovor. Merkelica je napravila neke greške u koracima u tom slučaju i napravila grešku, ali grešku u koracima, da. Trebalo je puno prije razriješiti pitanje Dublina iz cijelog sistema raspoređivanja migranata koji dolaze u Europu. Međutim, mi smo bili na neki način, s jedne strane, sa sirijskim migrantima, koji su često bili ljudi koji su dobro došli, zato što su to liječnici, zato što su to, nisu to baš, bili ljudi koji su bili potrebni. Merkelica je na neki način i o tome govorila, ne? A s druge strane imamo ipak dolazak s juga Italije, Španjolske i tako dalje, drugog tipa migranata. Sada, to je kratkoročni problem koji, gledajte, ovako ili onako stvari se moraju riješiti. I mi ćemo morati riješiti i tih, ne znam koliko hiljada ljudi koji su u Bihaću, Velikoj Kladuši i tako dalje. Taj problem ćemo morati riješiti, tu nema dileme da moramo to riješiti. I on će se riješiti. Međutim, ja postavljam jedno dugoročno pitanje. Šta će biti za 50 godina, 70 godina?
Računajte, da Afrika će ima 2,5 milijarde stanovnika. Neki kažu do kraja ovog stoljeća 3 milijarde stanovnika. To kažu oni koji se razumiju to puno bolje nego ja. Ja samo njih čitam i slušam. Gdje će ti ljudi, ako i mi ne pomognemo, i tu je Juncker bio dobar u ovom zadnjem svom govoru, mi moramo ići na Zapadni Balkan i izvoziti stabilnost na Zapadni Balkan, a ne da nam nestabilnost Zapadni Balkan izvozi nama u Europsku uniju. Tako isto Europska unija mora ići u Afriku i izvoziti ekonomiju tamo. Da tamo ljudi nađu radno mjesto, da tamo mogu živjeti, da tamo mogu zarađivati za kruh i za svoje obitelji. To rade Kinezi. To sad rade Kinezi, ne? To sad rade Kinezi. Ali naravno, Afrikanci neće ići u Kinu, nego će im puno atraktivniji uvijek biti Europa i puno bliže na kraju krajeva. I na kraju krajeva nemojmo zaboraviti šta je Belgija radila u Kongu, šta je neko drugi radio dok je bila kolonialistička sila, Portugal, Britanije i tako dalje. Ali hoću reći, jednostavno, broj stanovnika Afrike će toliko narasti, nama demografija u Europi, Europskoj uniji ne ide u prilog, i mi imamo situaciju u kojoj mi moramo dugoročno razmišljati ne o boji kože, nego o tome što će biti s našim kontinentom. Sa vrijednostima i kulturom našeg kontinenta. Ponavljam, ne govorimo o boji kože, da me ne bi neko krivo razumio ovdje. Ali želim naglasiti taj problem. I mi ako hoćemo graditi Europu i vidjeti je i za 50 godina na nekim temeljima kojima sada živimo, mi moramo ozbiljno govoriti o tome kako ćemo direktno, ne pomoći Africi, jer ja mislim da mi ne trebamo nikoga pomagati, ali biti partner Africi i s partnerskim odnosima, pogotovo sa nearapskim dijelom, ajmo reći tako, Afrike, ispod Sahare, znači taj dio Srednje i Južne Afrike, tu mora Europa odigrati svoju ulogu vrlo, vrlo jako. Jer ako ne, mi ćemo dugoročno imati taj problem. Nećemo ga se riješiti. Mogu samo još nešto kratko. Samo Vredu, ne, imaju pravo. Demokracija. Govorila bom v slovenščini, čeprav sem nekoč kot slovenska delegatka v Savezu študentov Jugoslavije bila skupaj z vsemi v takratni Jugoslaviji, tudi z Budišo, in imam zelo lepe spomine. Za nas je socializem bil ideja organizirane solidarnosti in mi smo to želeli ohraniti, restaurirati in kot taki smo bili tudi pozitivno ocenjeni. Da se ni na nesrečo zgodila ta tragična okupacija Češke, bi verjetno bila zadeva tudi tu pri nas drugačna. In kot prvo, veste, zelo me moti izraz Zahodni Balkan. Ne vem, kdo je ta izraz vpeljal, oziroma zakaj, ampak z vpeljavo tega izraza in nastankom Združene Evrope se spominjam predavanja nemškega sociologa po imenu Klaus Offe, ki je lepo povedal, zapomnite si eno, Združena Evropa je združevanje na podlagi velikega kapitala. V nekaj letih vam bo ta Evropa sesula ekonomijo. Kolega je lepo povedal, pričakovanja nas v Evropi, da bi se ojačala ekonomska stabilnost, so nična, so sesuta. Veste, neoliberalizem je tako zagazil v kapitalizem, mi pa vsi vemo, kapitalizem je nevarna bližina fašizacije. Če ljudje nimajo socialne varnosti, če so ljudje socialno ogroženi, potem ljudje ne morejo uživati niti ene najbolj temeljnih liberalnih vrednot, to je svobodo. Če nisi socialno svoboden, tudi
politično pa še kako nisi svoboden. Vidite, tu se včasih mi intelektualci na akademskem nivoju, in prosim, tako razumete tudi moj prispevek, ker jaz nisem politik, sprašujemo, če gremo v ta kobiličarski, hoče rekim, kapitalizmus. Kaj je potem od Evrope ostalo in če je tako, mar Evropa le ne potrebuje neke alternative. Jaz sem z veseljem poslušala vaše mnenje, da ta trenutek ni druge boljše alternative. Jaz se v marsičem strinjam, čeprav, glejte, moram reči, da trpim zaradi te arbitraže, jaz sem iz Razkrižja. 1/10 moje rodne domačije je uradno na Hrvaškem, 9/10 pa v Sloveniji. Veste, tu so zdaj nastali problemi, ko se politika ne zaveda, da če se pa enkrat medčloveški odnosi na terenu poslabšajo, zlepa ne regenerirajo, o čem je prej gospod govoril. Tisto, kar bi nekdanja Jugoslavija potrebovala, kakorkoli jo že imenujemo zdaj z izrazom Zahodni Balkan, je po mojem in po mnenju mnogih intelektualcev pojem skandinavizacija Balkana. Glejte, oni so bili skupaj, so se razšli, lepo sodelujejo, so kooperativni na različnih področjih in imajo celo Združeni Evropi ponuditi marsikaj zglednega. Glede emigracij pa, poglejte, jaz sem bila enkrat zraven, to je morje trpljenja. Veste, človeku ni dobro, ko vse te reveže vidi. In da se tu jaz sprašujem, zakaj tisti, ki so te emigrante povabili in vi, evropski poslanci, niste vplivali na to, da bi prihajanje emigrantov bilo organizirano za pocen čarterskimi poleti, da bi ljudje bili zdravstveno pregledani, da ne bi nas tu v Evropi ogrožali, oba veva, koliko na 100.000 Jugoslovanov, Grkov, Turkov je šlo na delo v Nemčiji, pa tega tu sploh nismo občutili. Ja, kje je tu bila Evropa, da je ta kaos dovolila? Zadosti je letališč in v Grčiji in v Turčiji, da bi lahko to prihajanje organizirali. In tu jaz tudi podobno kot ostali vas sprašujem, kaj vi evropski poslanci delate, da bi se to prihajanje ljudi, beda, revščina, mečke bolj humaniziralo. Seveda imam še nekaj vprašanj, ampak se veste, tam v Razkrižju rečemo, pa na kraji mun sakše lepotice zadosti, pa sakšega junaka. Jezik, glejte, ki ni ne hrvaški, ne slovenski, in mene so tako učili, vrok se smeha boji, v slovenščini hudik se smeha boji. Se je gostek napil, pa so ga s traglami domu dopeljali, pa so ga mati gera špotali, gostek, kaj se ti tak naleo, ka se ni po 2 dojšel, nego po 4. Zdaj pa vi meni povejte, a je to bolj slovenščina, a je to bolj hrvaščina. In to je moj materin jezik, jezik moje matere. Razumete? Zato sem proti arbitraži, med drugim tudi zaradi tega, ker so mnogi ljudje, govorim o tem delu Štrigova Ljutomer, Međimurje, bili v enem delu na hrvaškem katastru, drugem na slovenskem. Ja pa poglejte, v Jugoslaviji smo v Sloveniji imeli samoupravni prispevek. To bi bilo verjetno v hrvaščini pristojbina.
Po 3% so vsakemu trgali od plače. Na Hrvaškem je bila registracija avtomobila za 1/5 primerjavi slovensko. Gradbeno dovoljenje, prispevek za komunalo, vse to je bilo mnogo, mnogo cenejše. In ti ljudje so bili prijavljeni na hrvaškem katastru. In gledajte, kak problem političen je nastal. Ko je pa nastala samostojna Hrvaška in Slovenija, so pa to bili tako imenovani odpisani. Ni res, to so bili ljudje nikdar nikjer upisani. Razumete? 30 let jim ni bilo treba plačevati samoupravnega prispevka, ker si ga plačeval v občini, kjer si bil redno prijavljen. Ne? In zato, da končam, mečken sem se pripravila, menim, da na ozemlju nekdanje skupne domovine tako dolgo ne bo miru, dokler ne bo prav vsak milimeter v združeni Evropi. Ampak kot levičar, in ne zamerite, ponosna sem na to, si jaz pri tem neoliberalizmu, ki nam je ekonomijo, vi ste ekonomiste, težko predstavljam, da bi prišlo do tistega napredka, v katerem je kolega mnogo bolje znal povedati kot jaz. Upam, da ste me razumeli, pa pridite še bolj. Hvala lijepo na pozivu, potpuno sam vas razumio, tako da vaš raskriški dijalekt mi nije nepoznat. Ali kad bih uspio odgovoriti na sva pitanja i sve što ste na neki način iznijeli i dati sva vaša razmišljenja, mislim da bi trebao biti generalni sekretar Ujedinjenih naroda najmanje. Samo glasno sem razmišljala o okolju, kjer se jaz počutim dobro. Iz grupe Istočne Evrope još nije bio tako, nemate šanse. Ne, moram reći da dijelim mnoga vaša razmišljenja. Jedino što mislim da, a to znam da me nećete reći da sam u pravu, ali zato namjerno želim to dati do znanja. Ja nisam za državni kapitalizam i ja sam za ozbiljnu pomoć države tamo gdje je neophodno, jer takvih situacija ima. Naročito danas kada je ekonomija tako globalizirana, ne govorim o problemima trenutnim kojima se suočava u Hrvatskoj brodogradnja, nego govorimo o tekstilnoj industriji koja je bila jako u Sloveniji, koja je u problemima... Propadla, bio sam, sve ste znamo. Znači, tamo gdje je neophodan državni, ajmo reći, internacionalizam, ja sam za to. Ali u osnovi, ipak mislim da trebamo tržištu staviti ozbiljan dio posla da obavi, ne da nekoga penalizira, nego da naprosto ekonomija radi, da živi, da ljudi mogu zarađivati, da mogu ostvarivati profit, da postoji konkurencija. Ako ne postoji konkurencija, imat ćemo svi problema, jer ćemo imati svi iste kute, imat ćemo svi... Ja nisam sklon tome da živimo kao u Sjevernoj Koreji, mislim, da budem jasan, ne? Ali ja pripadam, ja kažem, ja sam čovjek centra, liberal s pogledom na lijevo. To je moja definicija mojih stavova. Ste svetovljano. Ja sam takav, ne. A sa mnogim ovim drugim temama o kojima vi govorite, zaista treba biti potpuno jasan. Ja sam jedan od onih koji uvijek govorio da Jugoslavija kao država očito nije mogla opstati, jer se nije htjela da opstane. Imala je puno grešaka i puno mana, ali jednostrana kritika te države je također velika greška i potpuno krivo. Jer je i u Jugoslaviji bilo puno stvari koje su bile i odlično organizirane i odlično napravljene. I ko se toga boji reći, taj se boji realne svoje povijesti u kojoj živi. Jer svi smo mi, ili gotovo svi smo mi živjeli u toj državi i osjetili smo i znamo što je bilo i dobro i što je bilo loše. Moj tata je bio na Golom otoku, hoćete da vam to kažem. Bio nekoliko godina na Golom otoku. Prije toga je bio u Dahalu. Bio zatočenik i tamo i tu. Pa Račan je rojen tu. Prema tome jasno mi je kakvu sam ja tragediju imao u svojoj obitelji. Ali niti je moj otac, niti sam ja bio u situaciji da sam zaista postao neprijatelj, mrzitelj Jugoslavije, mrzitelj Tita i tako dalje. Nije istina, nismo bili to. Mi smo
bili dovoljno razumni da smo i moj otac i ja, koji je otac mi umro 85. tako da ništa nije vidio od moje političke karijere i stalno mi je govorio, sine, nemoj se baviti politikom, jer je prošao to u politici što je prošao. A ja sam od 91. u politici. Niste poslušali? Nisam poslušao oca, možda sam trebao. Tako da, hoću reći da ja pokušavam biti objektivan u politici, reći što je bilo dobro, što je bilo loše. Tako i kod Tuđmana, tako i kod Tita, tako i kod, ne znam, s ljudima s kojima sada mogu komunicirati i raditi. Profesor dr. Cvetka Tot, pozvolite. Ja, poglejte, posledice tega, da je državni intervencionizem zminimaliziran, so že ocenjene kot zelo negativne. Vi ne morete na tržišče dati sociale. Tega ne morete. Ne, to je v redu. Človek, ljudje smo bitja potreb. Ne najprej pravic, ampak potreb. Imamo potrebe na področju sociale, zdravstva, izobraževanja. Glejte, ta piramida mora biti vedno socialno solidarnostna. Nikdar ne sme biti transformirana v ekonomsko kategorijo. Govorim o temeljih humanizma. To je tisto, glejte, kar mora vse povsod obveljati. Gledam poročila iz Bosne, jočem, ko vidim ljudi, da nimajo denarja za injekcijo. Gre na operacijo, pa nima, da bi plačal protibolečinsko injekcijo. Ubogi ljudje, tega si niso zaslužili. In glejte, zato, razumite, nekateri resno razmišljajo, če se bo ta kapitalizem tu, pri nas, nemo na Balkanu, če se bo to poglabljalo in z njim te strašne socialne razlike, kam to pelje? Vidite, zato pa seveda intelektualci razmišljajo, ne, ja, kakšne alternative pa tu Evropa potrebuje. Še enkrat, restauracija kapitalizma je nevarna bližina fašizacije in izbruha nacionalizma. Kaj vi, evropski poslanci, v tej smeri lahko naredite? Jaz ne pričakujem od vas... Kažem, gospođo, nemojte se ljutiti, ja razumijem što vi ciljate, međutim, nećete me uvjeriti da je ekonomski liberalizam jednako šansa za fašizaciju. Jer nacizam i fašizam su nastali u velikoj mjeri zbog državnog kapitalizma, a ne privatnog i liberalnog. Prema tome, molim vas, budite oprezni da nacionalizam sigurno ne počiva na činjenici privatnog kapitala. Nacionalizam, barem na Balkanu, ne, draga moja profesorice, ne počiva na balkanski nacionalizam, ne počiva na slobodi tržišta. Ne. Počiva na sasvim drugim stvarima. To vi jako dobro znate. Na plemenima, na vjerama, na jezicima čak djelomično i tako dalje. Tako da bih ja bio malo tu, kako bih rekao, ja sam kritičan prema nesocijalnom kapitalizmu, ja sam sam pokazao dok sam upravljao Istrom koliko mi je stalo do socijalnih ustanova i to možete sami se uvjeriti kad god dođete razgovarati sa, ne znam, bolnicama, sa socijalnom skrbi, kako mi to zovemo, sa nevladinim organizacijama koje brinu o invalidima, koje brinu o umirovljenicima i tako dalje. Ja sam aktivno radio na tome, aktivno pomagao te ljude, zato bih tu malo bio oprezan, ali vrlo senzibilan prema onome što vi govorite. Ne? Ali znate, da ne odemo tražiti krivca tamo gdje ga nema, jer ako mi tražimo krivca u balkanskom nacionalizmu, u slobodnoj ekonomiji, mi smo fulali krivca, mi ga nećemo naći onda. Mi moramo krivca tražiti kod onih između ostaloga, a ja sam katolik koji ide u crkvu, ali ako jedan biskup ljubi ruke ratnom zločincu, a to je radio jedan hrvatski biskup, kad je jedan ratni zločinac došao iz Haga kući, to je problem za mene. Tu se kriju nacionalizmi Balkana, ne u slobodnom tržištu. Tu se kriju nacionalizmi Balkana. Slobodnom tržištu na Balkanu je jedina poveznica dobra među ljudima.
Pa skoro da je tako. Ja imam problem, vi znate. Evo, ja imam problem, jer sam... Izvinjavam, mislim da je ovdje važno reći samo jednu rečenicu. Liberalizam s jedne strane kovanca, a s druge demokratija, liberalna demokratija, tu treba biti naglasak. Možda smo premalo naglašavali demokratiju. Pa socijal-liberalna, ja mislim ono što gospođa govori, spominjući, mislim, ja sam htio ući u taj HSLS svojedobno, to je Hrvatska socijal-liberalna stranka koja ima upravo tu liberalno prema ljudskim pravima, prema različitim vjerama, prema različitim kulturama, a socijalno u ekonomskom smislu. Ali vjerojatno bi kasnije izašli. Još jednom da se zahvalimo našem današnjem gostu. Hvala da ste se udružili današnjega dogodka na odličnem predavanju, hvala vsem, ki ste sodelovali. Naslednji dogodek bo kot vsak mesec, v mesecu oktobru, mislim, da bomo govorili o Turčiji, bomo imeli goste iz Turčije. Najlepše hvala in hvala na pozivu, vidim da je razgovor bio odličan. Vraćam se da ponovno na to. Hvala vam. Znam ga, da. Ja sam vas javno podržao onaj kada kad ste bili... Sjećate se kako... Da, sjećam se. Još jednom sud hvala. Kako ste, kako je sada, kako Profesorice, da što zdravim, hvala na razgovoru. Ja volim dinamični dijalog. Hvala lijepo. Ili, molim. Hvala. Jesi mislio se vraćati u Istru? Imam večeras obavez još jednu rodinu. Dragi me sam svijedao. Čao, čujem. Sa Igorom. Dobro. Evo, drago mi je super. Ja se vidim idući tjedan. Hvala. Ovo su problem od Hrvatske slike Slovenije, ali to je bila zavisnjena njega, vjerojatno kad sam mi navezali s tim, volim akademiju za neka lice. Sada se to prvo večeru i Tle off. Power. Šta rekord? Kje je roke? Aha.